bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan ne pegat kapai ne peikenan bala tentera jeneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perangai halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail yoh di Mina ayah nasihan Lut sikin 10 Harun 11 Musa an Imran bukit Tursina droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat hatsu yang jile hana jadeh tedang laju temakul hedah jinolon pegah Nabi Zulkifli aput belah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lon pegah jino 16 Yusuf bulun pengutat samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha purmo raja nanggromosi 17 Syuib umur tatip sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria, Nabi Ayub, Nabi Ilyas, Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaakob 20 hai Nabi Yunus lang perut engket 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anak Abdullah